Pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu ćemo pokazati kako da uklonite šum iz audio snimka. Dakle, to ćemo raditi pomoću programa Audacity. Audacity je vrlo moćan alat za editovanje zvuka. Ovaj link za download Audacity-a ću staviti u descriptionu, odnosno u opisu klipa. I sada ćemo napraviti jedan snimak u Audacity. Dakle, dobrodošli u novi tutorial. I sada smo ovdje ostavili jedan deo, ovo je deo taj na snimku na kome ćutimo. Selektovat ćemo taj deo, kliknut ćemo Effect Noise Removal i onda ćemo kliknuti Get Noise Profile i time smo uzeli uzorak ovog ovdje šuma. Dakle, to je ovaj ovdje šum. Ok, i sada dvostrukim klikom ili Ctrl+A ćemo da selektujemo ceo snimak i kliknut ćemo na Effect Noise Removal i kliknut ćemo na OK. Kao što vidite, ova linija ovdje se istanjila, što znači da smo uklonili taj šum, taj pozadinski šum sa ovog snimka. Samim tim smo uklonili i odavde taj isti pozadinski šum. To bi bilo to za ovaj tutorial. U stvari, ajde da pokažemo kako se čuje sad. Dakle, dobrodošli u novi tutorial. Dakle, ovdje nema šuma, dakle ne čujete nikakav šum. To bi bilo to za ovaj tutorial. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!